Kilomita 3 tu kuma gatagati ka mucii wa Naikuru nikuo itura ria Mwarekiriri riigiriro ria itura riri rigikuonia mbica ya manyumba matiganirie ni kiria ene maburoti maugite akombori ni mahamurithirio ni muihuro wa mai. Nago haha niho mai moka gukira kuma kuria Radan, kuma Biashara Road, kuma Kaptembwa. Naona haha tuli 3.5 kilometers nginya ofisini ya munene witu ariwe governor. Mbura yaura taoni mai mothe moka na guku makaingira nyumba citu magathukangia nyumba magathukangia indo. Ongoro mai ni moka maigire thiini wa nyumba rucio mundu ucio ni athama indo ciake ni ciathuka ongoro ni title ongoro ni ngene student ongoro ni indo ciake document cia cukuru ikagia mai ukona nyumba yaku ni yagandu. Tulichenga hiyo buroti tusaitie, nisaitie watoto wetu, nisaitie wachukuu wetu. Saa hii kama saa hii nikisema nina mchukuu yangu nilikuwa nasomesa haiko form 4. Saa hii iko nje, hakuna kwa shule sababu hakuna manyumba 20 si nilikuwa napewa pesa halafu nalivia mtoto shule ninasaitia. Sasa sisaiti ni thina ugomeire itura riri kwa ihinda aikari makienda thirikari ya kaunti ya Naikuru kuigiririka na njira ya kwaramia mitaro ya gute mai niguo kumahingurira njira ya kwerekera rũĩ-inĩ rwa Ndarugu ruria ruitagirira mai maya iria-inĩ ria Naikuru. Tariu na Wasco ona mageretie kiria ciao guku siwarage yao guku na ni gukora siwarage yao bado no yukaga gatukana na mai maria ma storm water. Matuthondekera mitaro miarie na mitaro ino yongo ni miarie uguo ri ihatagwo tondu ona ye miarie riria giko gioka ri kia hingari mai no megwika atia no mekuma thiini wa mitaro maoka thiini wa maburoti. Na ni tungienda muno thirikari ituteithiririe uria mitaro mangiaka tondu mitaro iria makite ni mikunderu muno na koguo mai moka kuura matiraiganira makauma magoka miciini itu. Ngiribotera Inooro TV kuma Mwariki gicigo-ini mbunge kia Naikuru ya ithwiro muciini wa Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina.